ngwanyana go itse maselo wa bona o llela letswele la ngwanyana mo ona le letswele la hao ka re o irala ka re ke maphelo a di lesbian ka re what the hell Arjomi another day another tired ka re tšhomi o etsala ka re o itse mang nna ke ile ka re ke tla ke lesbian le ka tšhoko ke dinya ke le mo di fitile mara le nna ke ile ka mo rekitla ka re and then tšhomi e tla ka taba a re tšhomi bona nna ke ngwanyana ne a re o itse mang khale ke tsamaya ke ngwanyana ka tšeko ngwanyana fa ndage khale ke tsamaya di relationship di pala a re tšhomi ka wa ka ikopanna le bushi he ke sene ke ikopanna le bushi ya mpolelo okay nna ka o rata mara a ka itshwarela sepedisi za mara bophelo bona ke bo ke nka o fang bona a re o itse manna le bushi ra keretla together he sene re keretla together a re ntse re itshokolla bushi a ntsa cheata mo le mo ke mo forgive a o itse manyano bothata bo thomile he nna ke kra mmereko ke movela to another place bushi a sala le one ko ne re nna re le two ko teng a wa itse mpolelle why out of the blue ke tsena mo Facebook ntse ke scrolla mo Facebook ke re tla ke kra ngwanyana mo go postile with my bush ka montlong ya rona ba ntse mo di sofeng ba patlameana ka re ho iragalang a relationship ngwanyana o celebrate anniversary ya 6 months o ena le bush ba celebrate 6 months ya bona in our 3-year relationship ka yo we a re ke re tšhomi a zanke ka llagana ke lile ya ka katse ka founela bushi ka re kante bushi o hetsalang a re bushi mpolelo ga ena ke phongoso the reason why I cheated was because ke kokhole and then ucha ke bodutu and all those kind of stuff a go itse bona go itse man ka understand na ka nna sharp ka tswa mo dilong ra tswela pele ra bolela ka phone ra tswela pele go nna monate nna le bushi re bolela in our long distance relationship ke mmona mo ka di weekend ke mmona ka di nging a this one time ka chisa ka pele go mere go nka decide okay e re ke lo mmetha ka surprise ka thada a re ke tsena go khanti no a ke lo bethena ka surprise no bethana ka surprise ke tsena ke kra o relaxitse le another girl in our house kara she's a bush a re ke mo kra o relaxitse le another girl a go itse manga ke motho le dintwane ka tsena mo ntlong ka bolelo okay a kenya go lo ngwanyana ka o ka nna motseya so big so deke mal ka paka di tsaka he tsene ke paka di paint le di bratsa ka tsene le ka mo ntlong ka molelo tse dintse ke tlotla ke tlo di tseya ka tsama ka boela morao a go itse manga ka tsena hape ka lla ya ka Winnie Mandela se ya lela se jabadi kwa mo di fedile ka re mo hiralang a re ke re yanong mo ke he ke bona re ya hwanyiwa yanong bushi e ka re tlo ntlela masepa awa ka re kentse ngwanyana o wa bush an sendela friend request ka accept ke sne ke accepta and sendela message a re ena le bushi ba kopana le nna ba nyako bua le nna ka something of importance a re ka iputse ba nyako bua le nna ka eng se se kana ba mpatlang ba a ra wa ka decide okay let me meet with them ko ba utlo re ba lla ka a re kopana ngwanyana o lampolelo re o noticitse gore ever since nna ke tlhalana le bushi o palla go copa and bushi a pallang go copa ena ha mind sharing so sharing is caring ka she's a carer a re ke re tšhomi ngwanyana o lampolelo no sharing is caring and then I'm minding so for the well-being ya bush I mind or actually le nna le bushi and then re nne ba itri re nne family together a re ka ba bona gore ba ba toxic go itse mang ka re e yona relationship a se nna ke itsenang yona a re ka ba bolele no I would gladly decline the offer a ke nyoko jola le lena le two le ka nna la tswela pele a ga wa relationship ya bona etsa maile for a month after that has ne tsama for a month ya tla iwa ya ka mabotana ko Jericho ya re ya wela ele Jericho e kopela jwad ya wela le a re ke re ho itse relationship ya fela a re mabapelo ka ne se ntse le botlhoko ene ke feel ka re bushi yena o etse ke ngwanyana o dio tsa di etsang a re ka re ho itse keng ngwanyana ke tlo montsha machile a re ke re modimo go itse bang a re hele ka loto fela le ka letsogo wa fa wa nkutlo a re ke itse ke re one time ke le ko groove ka bona ngwanyana ole ana le banyana ba bang ana le bushi engwe ka nti bushi ele ke motho mang ke motho ngwanyana on a ra so big so deke mal o gopola go mma o nna lena ke le ga bua ko Facebook ka irang ka sendela ngwanyana o le message ka morela ka re no listen I want to meet up with you re khono bolela ke khono tlhalanya re no hetsa halang back in the day mo le ka relationship ile ya khale a ga ngwanyana a agree nna lena ra kopana he se re kopana ra tlhalosa taba ya rena ampolelo ena na sanya ke dio tsa di sharing mara bushi ena nanya ko share eng a re ka ra no sa wa ga this is a fine ra no bjala ka mo uberela high le nna ka ya high a re ka le ka yona nako e o nna ne ke berekisa that chance to build a relationship between Nali. I remember I meet the second time you know what I feel comfortable around me. I has never sorry, has never I decided to react
a re hutse mang ka ntsha strepe ka pontraza ngwanyana a re ka re Caesar le this girl a re ke re bona ngwanyana he re tsoga through a ntebella ka morela ka nna khale ntwe ke batla a re ngwanyana ga wena le nna khale ke batla mara ne ke se itse go go bolelle yang a re bona a re bethe dio tsa rena ka motlase wena tlhalana le ona leng yena gona yanong re focus mo relationshiping ya rena a re hutse mang ka re nna le ngwanyana o re pontrazane 3 months e o tle re pontrazana a re one time cannot decide out of the blue ka blocka ngwanyana everywhere he se ke fetso mo blocka everywhere ka decide o didimala ka se ke buele ngwanyana se a re ke re khutse mang lebile ka gopola lebile one time a romela le di cousin tsa ibo o sai gore ba mphone le ba mputse go iragalang a re nthongwanyana le nae lo ala khutse mang a hota a lose le weight a re ke re bona he ke lo aga ba phone la bofelo ke morela ke re wa gopola nthwene ke lela le nna ko ke re lona le bushi ya ka montlung this is what I want you to feel ka re yo a re witsene ke mo tshwere mo that girl ke mo tshweremo nthongwe lengwe ke mo controller a consultant nna ka nthongwe lengwe itse se ke mo didima like nthongwe lengwe e phutlama a sa itse a ye kae because her only hope ne ile ka re ya